aha biri 19 by'ukwezi kwa mushanju umwaka wa 2024 wabira chairman w'entebe yakashatu w'Gombora ya Rubayo mu district ya Mbarara umugenzi John Mugarura akakora impinda y'induko mu banyakaciko aho yihireho norake cyumurabwa vice chairman akareka umwanya gutino ugurumu abanyakaciko abasya bakambwa kanso y'Gombora ya Rubayo habira 25 by'ukwezi kwa mushanju umwaka wa 2024 aho chairman umugenzi John Mugarura yahamize kanso naija kubanjura vice chairman umusya umurushitamora kurateho icyo busasi chairman no gakafabiro bishatu byo kwezi kwa 8 umwaka wa 2024 kanso itakashitamire gundo murundi ecyasigire Gombora retino rukubasa koranka chairman wakanyabwanya. Madam Speaker na nyenda ku maisaho mukori kumtayi wanje ngwero leta tina yale contest ke consisting izi na hona lebo no kano appointment ya fine in previous council zo bale nominating mu that position izina kijakiria muri yo tinka inda kushindura ahakina handikire kandi kinikirize twikirizana twine vice hati ningarakanta kundetere barere kunyoreka ngo nyine vice aho nimbata kucitegereza okwihobo kanseje turo munyorano aho ke 10 kugira ngo nwashimirire kuba chairperson wakanyabwanya ekikansere kugira ngo tikiro kubasika mwahise kumutekaho irigaye naza kugana abasuwinga n'abatabazi najata bukimwansisirizi you see implication is kwenda kusema Madam Speaker so abantu abanyere batwititiza biyari mwe nanisha beki speaker ngo kutwakushabire ngo ohandike bara tinkumanya otwaje handikire yajetegereze je narisha ebyitu byenyine wanu byo watire muri twabe tugambira konka ahigura hariya nanindeba ari nko wabirebere konka yatambusiya misho aba bakayikana hakwandikira Solicitor General ngo abahabura hanshongeji obagarukire mari kugira ngo bakabire nubahiriza kicumuro office kandi nabo kanso yangire which means vice omwanya gwe kagumaho akataram kwasireho taram kwasireho vice bantu bekatwetegerezane taram kwasireho ya shaba ekishengeji ngunaija koraki next council yawo omukyala tumukwase office ye deni tokaba bakwita kumse mu kugenda kahi omisho okonko kwa kwitesa kwa kanse garukire yazibiro muhezo wakawa habwa district ya Mbarara betitinga kemigisa obira izero mu kanso ejo kwasa kicumuro stamp ya chairman betu kubanjere nuko kugaruka kabasha bangu stamp ya chairman wajumuhereza kitwara district nabwo bakajumuima ni benefit ni basa kwete isaninga hati kantu bantu bambara bambaya abantu ngiye mutaruga tukatambura mwana mwabasize kwandika baramu kagira ngo chairman akakora rishafari ya kitanda kansegeri yaha nekimangu chairman akari uwo mukana RDC akamutera yagaraka yakigamba kawu yahandika yacyandike je statement hata ntumtrusting atita ngituje tubahereze stamp ye Gombora ona ningebuza bari mu shari mbuto bari mu fezo buhereza rero basasi ba stamp basasi abanyakaya rero bahirwe stamp bone gumiza muna bumwe bari mu ebyo nabiro hobwe police jwiramisha rikwetorora imbuga ye Gombora erukumuri chikoru okugira ngo atakagira cyabaruka hiciro kurubaterere biragiro bihanga inda Aidan Bataringaya.